Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Nitwa Gashongore Vincent, nkora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana mu rusengero rwa Evangelical Restoration Church Paruwasi ya Kicukiro. Nkaba nezerewe cyane no kubatumira mu mugoroba nateguye wo kuramya no guhimbaza Imana, aho nzabashyira hanze album yanjye ya kabiri nise Umugwaneza. Ndifuza ko muzaza twanezerwa no hamwe. Iyi concert twayihaye inyito yitwa Atanze Ihumure live concert. Ni igihe twifuza ko Imana yakongera igatanga ihumure mu mitima y'abantu. Dusaba turi kumwe n'umubyeyi Mama Lydia Masasu, akaba ari we uzatugezaho ijambo ry'Imana. Tuba turi kumwe na Asentuyi, turi kumwe na Rick Buntu, turi kumwe na Masquire kuva muri Evangelical Restoration Church, tuba turi kumwe na Injili Bora Choir. Iki gitaramo kikaba kizabera ku rusengero rwa New Life Bible Church Kicukiro mu Kagarama itariki 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2017. Kwinjira bizaba ari 2,000 n'ibihumbi 5 kugira ngo muri muzagende neza. Ariko ikiruta byose turifuza ko muzaza tugafatikanya kuramya Umwami w'abantu. Tuzanezerwa cyane no kubana namwe mu mugoroba. Imana ibamugishe. Murakoze.